जोजलपा सकल हनेबपी सोकमी भाजु मेजुपिन्त सेल्फ स्टॉक टाइम ज्याजोसा दोनोले से लस्को सेनाजना जी छिक्ने पासा सदाय पासा नुगदने पासा जी सुलिन्द्र शाक्य अले थौ नछौ पहादी गुम पहा धाकसा वेक्ल नेपाल भाषी खेले टु ब्रदर्स गु उनाम वेकपी मुशु तर वेक मध्ये छम थौ पहा कथा दि लिसिसे वेकपीसा थिथि आल्मना पिग्ना दिगदु नेपाल भाषा खस भाषा अले थौकने धाकसा वेक्ल चाहिँ थिथिमे फेसबुक मार्फत या युट्युब ओ कथा तैचुना दिम कलाकार अले अपना नेवा जागरण में छि नेवा ते त न्यानो चाकी में ओखना छोइदिम कलाकार गु इले छौ इले टु ब्रदर्स का नाता थाइ कथा लोक हम कलाकार मध्ये छम कलाकार रविन्द्र शाक्य थौ छि न्याने दे छि त ज्याजो सलस्को छनतना त गु टु ब्रदर्स तका वो इले छौ लोक भाव ख अच्छा वो टु ब्रदर्स या छम मेमो कलाकार छि स्वयं सुदाजु किजा सुख अरे वो दाजु माल दाजु का अरे टु ब्रदर्स गन तनाउ खलेले तौन पखे मखु अथयो काली बेस जान जाउनी ख मला तौन मखु एथना जो दाइनो चाहिँ नि उली चाहिँ नि छुके म्युजिक चाहिँ नि ढगा ड्रामो न अरे जिसमें सा चेउ थमय चेउ अरे थमय अरेन्ज याउ लेडी तेउ मला ओले यहाँ सुने ख अरे तु ब्रदर्स ते चाहिँ नि ना नापति एफएम मरमले जबि यस एफएन को वबले चाहिँ उले चाहिँ ला यक्वेट हो ख अहिले बगे लासा थ छिगु नेवा ते ढावला छि नेपाल ढावला थोडा मने जो चीज का जो का मसु मरे को चाहिँ नि छुए थना यो चले मुझे छ का जसले याथा ठ मुनु माथा छ सो वो मे लागि पछि क्युलेस चाहिँ का मस अदा सन पना ओना द हाउन्यु ए या द थ मने मर्क छ थम या मौची थै भाषा लागि या मौची जि थ या द या मे जत्ता भाषा लागि या थयो मन खुसी या जि या द म थ चाहिँ नि यो ढा थै म जु एम यो ढा थै बिन्दास गजिला ताले वो चाप्लिसिया जिले मुरु जी जी यही मौका त याला मखो याक न मखो द को जि दाउ कि द को बराबर यो जि क्वालिटी सया चाहिँ नि जति बट happy ma मला आ नुबिन्द न यो को छ happy ma ए happy बस का या भई ना ना नुबले चाहिँ जिन नु राथम नुम ज्याल प्याउ खने नुबले न दते नि या बछि थै त नै नागे जि सुना द चाहिँ नि तिब बिउ मरु ए नाप छ चाहिँ द बच्चा तिब बिउ थियो पखे छौ जुल लाथा छौ मन तिब हो छि गोपाल जन चाहिँ मरमा बुगो वेकमा चाहिँ नि इट हैज स्टुडियो याउ का इट हैज स्टुडियो छ टु ब्रस या नि अनि रिकर्डिङ या हुनुका अनि हामीले बेकग्राउन्ड त कहे छौ चाहिँ पर्सन माया मन्दिर बिल अनि ओ टाइममा टाइप फ्रेज जाउँँ का अ ओके बेरे छैन तस्कै मन बाला मनु तस्कै बाला मनु का जीव थिदा म जिम खने का आटका आपस तरमती आपस चेलाम ती आपस बाला म यो सृजनशील म कलाकार मला उल्टा का जीवन त सुन सुने लागि फ्री नि लागि जिमेला अहिले पनि त उहाँ बेगर चाहिँ थयो लासा तया छैन आराम काका अनि जको यासिला कि बाबु भयो जान्यौ यो का अहिले अबिस्तारी गर्न जा उहाँ बेगर तया मला एन अहिले छिउ त्यो ब्रस न बेकर या दिवस न जिउ ख जी द ठु कथा चाहिँ नि छिए थबो बिमत नि याद हुका बेक मरु ल त्यसको दुख ख ओदाइमा चाहिँ नि एज तले बेक छौ सम्मान भन्ने पाएमा छ म वरिष्ठ कलाकार पाखे वो कथा छौ छि चुलुन्छु छौ फेस टु फेस जु होता चुला अहिले बेक ये छौ चाहिँ द मने द गेट डाउन का मने अहिले देश लागि न थम सोचे यामा बेक यो ज छौ प्रेजेन्ट हे द प्रेजेन्ट रुकरा बेक यो त मे हाला दो यो त बेक नाप छिस गु मतनै मे हाउ निन्दो गथे के आ छिस थै थिथि आलम प्याउ गु मेजु या त पौजुल हजुर अनवया चाहिँ टु ब्रदर्स वा खस भाषा आलम जुल अलि पया छिस छिगु दे आलम पिगा दिल कलेक्सन आलम छु म्युजिक एक्सपो प्याउ दो ओ अपना मदिना जाउ खतर लिपोया छिगु दे गु ओरे छौ छि नेवा झना चाक्यो या नेपा झना चाक्यो मे त ख तर वे कया छौ प्रेरणा ख छौ वे प्रेरणा छौ न खदा छौ छ लाथा छि नेवा दको छरी सबै ओते छरी सबै जिम अफ्टगा ओ जिम अफ टाइममा चाहिँ नि आ छि थिथि खराब ज देखलम खला ओ तस्का द चीज में जो का नि थिथि कर देखु तस्का चीज में जो का था ते छिजी नेवा छुसे जुसरा क्या छि थायो छरी सबै जिम मा था ओ फन्ना ओ त्यसका जादु हिसाबका ओ फन्ना ओ त्यसका या अब फन जात लागि ओ फन ओ जात गमो सही जुलनी अले पे भी छ कम जुबी जात कम जुबी मोटा इबी अठे नेवा खनी
치사고 대라 암 방라우 커커더라 오 슈사야 토구 다르니 모노다 소슈피 주야올라 굴리 아하살라 울리 부디 도하 주야오나 더 주야오 태노 कारण छौछुकी थौने गु थथै जाटका थैदिला हरेकसा थथै पुछ जाट देगा हला ओ कथा ओ देगु झोले चाहिँ दिनेवा छप जुइ मुफ्त आम जिमा फु पका खरा जे एजेन्ट नाप जे इन्जिबे को जि थ खना नो ना आज झुली पिने पत्ते हाल्थे जुल जे आनन्द छ त्या कि देखल गा बाला ठीक जो थयो भाषा थयो छु जात लागि चाहिँ या बाला ओ ठीक जो तर द को न छरि छबा जे लागि चाहिँ नि आ छौ जिनेवा त्यो अलग छौ पुरा देख्नु हो जिसकी जात नाका मासा थिथि ना जात करै म छौ जात यो म उगे जो अध्यक्ष जुदै नि बे दको छौ जि मेना छौ जिनेवा पुछ र छौ देका दको उगे द्वावन दासा छिरा सुना छु यो प्रब्लम दल लासा ओ निवा पुछले चाहिँ छौ सम्भक तया उगे छु जात मुसोसे जात मुसो दको उगे वना चाहिँ नि आ छौ जात चाहिँ प्रब्लम दोसा ओ निवा पुछ के पनि उगे अध्यक्ष ला व नो भई जिरो थे जात न यात न दिया अले उगे कला चाहिँ नि छौ पुछ न जिनेवा पुछ न सगार दिन बिबले चाहिँ दक्क पुजा दक्क मना भई आ छौ छोर लासा आ छौ पुजा त प्रब्लम लासा व छौ पुजा म दक्क बानी मे बटबे मण्डक आ छिन्जे अठे ब्लुन लट्ने तदुले छिउ थो धाव बिचाला बाला त तथे अठे थिथि जादे पे छौ ठासे नेवारका वो सम्भव दुला भए हजुर अरे सम्भव दु ताम छन्जी त गु थिथि जादे पे छौ ठासे नेवारका ठस्या या नेवा छौ पुजा देख्यो थैदिला अरे सम्भव जुइ फैला सम्भव जी मफु पक्का फो तर उके छौ छिल लासा आ छि दको ससी वे ससी से ज्याउला ओसे वे चाहिँ नेवा पुजा के जिच्यो त माथे नि ओ जिच्यो त माथे नि अठे जी खसा परम्पा छ उड छौ छि छौ पुजा दा छौ पुजा दा गुल टाइम त्यो अदे छेना अयु सांगला वन लासा जिनेवा छब जिरु जु मनेका ना पांछि दाउ जु मने त्यो ठया हेर्नु ठो आथो जाति खछि सुयु जाति ना केमका तर जिउ देशे छुदिन ह जो घटना गो छौ मतिना हेना छौ चाहिँ अन नेमचामा सिउ कथा गो घटना जुल कोइ जात चोइ जात ढका किसम खप्याया मिसमिजा गो मतै ख ओके मनु सिउ कथा या स्या कथा ज्याजुल ल्याउ कथा ज्याजुल आना ठगु मनु र आखा सलिसि धार्ने मस्या आउन छन् ढ्वा जुठे जो इले ओ घटना जुल त छिपि नेवातन गो नेवा छवा नेवा छपुजा जुइमा ढका गो धया चुनी त जुइमा फया छन त आना ओके सब बुद्धि दुपि ओके सब बुद्धि प्रसाद जुपि दया उठे छ वे खर्ते पर छिसा त गु छि आसम कलाकार उ यारका ढासा या ओके छौ पहल कुत यारका ढासा न तर जुइ फैला रहे छ अझर क्वेशन माग यो कदनी ये ल मफु या छ छे मफु या छे मफु छि जे बास या छ छे मफु या व या फु छ तर उके बिचे छौ गेजे ढासा राजनीतिक दल त घुसे जियुका इनसा छि जे बास लका इनसा फाइल क्या छ दुका so kaya de ngolga kaya de ngolga imi chera so doga eya ji chapu me choi ro jana ji gobre me ha chap choi ro aji chai ma so do nhelo chaki ne pa mi nhelo chaki wa chaki ne pa mi wa chaki जनता या अधिकार विधका भाषण बिया हल्लाई जनतासी नेताली चिली लिपा नेता त्यस जसका वै नेलो चाकी नेपाया नेपामी नेलो चाकी आठकेर जे नाबछि यो राजनीतिक उत्परिषदले चाहिँ नि छबो छि छमछ निम छिकला गर्थे त्यहाँ चाहिँ नि छबो मे एनो का ओके दक्को दैनि दक्को जात ते फोइमखो तेर मासु व ते फोइमखो मेना गाइमखो ता गज ल ए जी दुबिम प्रकार दति जे तया चाहिँ नि ओके तस्क दति साथ बिया ओके दति नि तस्क साथ बिल गर्ने भया चाहिँ त्या खटना या जुजुका गुले बेमाउका त्यो चीज अब ओके पार्सम कि स्वयं गासे अझ उल्टा गालेना ओके दिन मुने ठोगु यान्दिउ कलाकार थिए द नेपामी हजुर ठुमे जुल थिति कलाकारला दया दता छिसगु छिना पथाने मतना यामे लपसंग उकेर हालदिम ति मनु अनवयास देशपति गु नुग कोसाउ अछमछि देशमा हनिबम मरेको कलाकार गोपाल योजन पाखे छि नुग कोसाउरका धैदिला अवेक पाखे छिसा थिति ओ कथा नुग कोसाका मेन चोइचौं दिगदु द नेपामी धारेनो धाठे छि नेवा त नेपामी गुलको द रे चोलेसा अवे ख छिसा था वे यो छि कलाकार था छिसा या फुची च्यो अले मोन्ट नेबे ठेक बिउ खनी ओ दिमाग के आउला छि जनता त्यो खनी
होला एजा थाना आ यो क्वा नतले चाहिँ नि ख राई छानिनु ख राई ले फसा फसु चिन्ने वाले एजा छि क्वा च च द कोजी न थौ यिनी ए ख छया सँग बाला राई ओके सुन प्ला जन्ते म लाबी म छु दको थाले जी ले जो दाई सेलका आ छिबी क्वा च ए निवारे छि क्वा च एजा एजा जी थाई छत्रे स्नान थाई छत्रे स्ना छ्याफु जिछि टाइम बिमा मुआ आ जिछि टाइम बिउ ल मोरि थाई जाया माला ने माल तोन माला टाइम बिउ मोर्छ नि छौ टाइम बिउ का होला आ जे दाल जुज दागा खब्या दाल जे मोर्नी आ बिबार मोर आला खा मनटका नाब्ला बि जु पसले बिबार मोर छु मोरका तर ते एजा तंगला गेजा छ जी थायो भाषाइ लागि थायो भाषा लागि आ जिम्बे छ्याफुमको मिहाल्यो ख चेउ ख उयो पनि त्यो दाममा दामले क छुजी मको ओलागी जी निया बिगा जी दादी निसे नि दा त्यो दा वेबले फ्याउ गाव नि गुलु भई 50% छ्याउ गा जी ओ छना दिने अब दाम गट्ला लेका 800 या मलिका आ दो तेल म फुफा थागा इसे त देमला मला आ सुके जा जी थौ बुझि देनी सँग जी तेनामा दा वो थेना बिउ एना बिउ थेया जी तै मक जी थमा या फस या म कोसासा यावा कोसासा मन कोसासा दा सय यावा वेलकम तस्को सिबाडु मनले या खनो खौ मया सँग सिबाडु निनानिस छिगादिस मह छिगादिस जुवे बिन्ती छौद थौ जन्दो कथा गतिका छि थै छे ओकुबा नाप्रमला या ओकुबा ए क्या मचर हे थाइ हजुर तर ढाको छ छिसको थिथि मे हाल्छना दिगु दु मे चोइजना दिगु दु ओखे संगीत छुको खर्चना छना दिगु दु हजुर त ओकुबा एम पनि थो दाडुम ज्याका पिकाओगा या तो दाडु ज्यार का साचो ढका अर ढाउन या थो खला लेसा दला आतको नेबले मुछनी वो ख मुखला आतकला द यो खला मुछनी आज थौ गे जास बको बाले न यो को यो मे आइपी म दु तर एसा जी बच वाले चाहिँ नि ओको बाले जी उली उनी मजान छि उनी बाने मरु जी आले अनि भाइ बच्चा तपा जुल जी मुला खै सिसले भयो वना जपा के म अगम बम याले या या ना वना तर पश्चिम बच कमे ख जो मुला आइपी पिन जो पश्चिम ख तर पिन जो पश्चिम स या आ ता जो जो पश्चिम मुला आ थौने लगाउन जुल नि ख आ जिबले आ चु छ्यारे म चाहिँ बोर लाइने ए डिकेका चल्या चल्या म फ्राई दल हाते मजो ख त्यो बामोला ओछो टेन्सन जो त्यसन के ता लाउ म लाउ खाए म जुए म या फु छे म नि छे फु सोया फु छि छे फु तर उगे जी सरबे छे आवले ता थै छे साको सा या सपा सपा या मा बोड मा एक बिजा या छे मस्त बिसा बिजा या ओछो या उजगे जानि सिप टाइम बेजे मको अरे थै छे कोसी कुसी तगर तेल बडी पिउ छिबी आर्मनेबल जिमा आ दिउ जु मने थै जो बगैचा चाहिँ तगर जग पिउ साना पिउ त तगर न पिउ कोसी पिउ अले ओरो गात मे छि आवले उले न त कोनि छिरो छिरे मको अनि छि बात न मरे मको ए थौ छे आ जी मे पिउ का अले मे प्याक्स छि मे हालात नि का आज एजा कोरोना छपमा मे छया छिटो फेसबुक छ तै आयो फेसबुक छ तै आयो खस बाकी वो खस दुलका खस होला तिन भएर तयार दुदु कि निया ब्याच के जी उल्टा मे खास गे था जी उना पासमसँग खस धाउ जाजे खास खस बसा या गरे आज खस गे या नगा जी निवा मे निका या से तोले या फो उ थगे मको थाउ चिजे मको पुरा जे ज छौ तपिसमा चिजे न छौ तपिसमा अले उगे जी थके यइगा तले सोथि लकडाउन इलेक्सन सा चाहिँ धाउ खस गोपमे तयार न दियाले आ थपे या गोप धाउ आजि खला नब खुपला जी या न नब खुपला जी या न ए दो आ चाहिँ आ थगुने न स्टिङ जसो दो छि भगवान बुझ यो आज छौ सके कुल्या क्या मचा आ भगवान त त्यसको आस्था दु वसपल छियो आज त्यो खा अले वसपल यो चाहिँ छौ लाई वसपल जीवनी फने फटे उके जुठका छुछु भजे कया चाहिँ जन्मन छि महापरिनिर्वाण तक यो मिचुएन का अले उना चाहिँ नि ओहि बे तय दि तय फरो तय छ छ यो बेट बे तय दु मला अथेन दुआना जी भगवान बुझ यो लागि छि जन्म मनु त जे गया छौले चाहिँ नि दया माय मरे होला छ थ जिल्ला त कोम मर जासा मतलब मन तका ए जो जाजी सब मे न छि भगवान बुझ चाहिँ दु उसको त दिन देगे चाहे जो ओठो छिस अवश्य ठु मेन्ये नि छिस ज्याजो सपल क दिपा क पा वे ढोंगला ओय झले छि पल क मिलुंगा दिस छि सोइसरा देपी हरिबबी भाषा मे सुमदा धाकी थौ छम कलाकार गुम कलाकार टु ब्रदर्स नाम मसु छौ ब्यान्ड छौ इले ओके म छम कलाकार रविन्द्र साक्य वेका थौ छि न्याय दि वेका न प सेल्फ स्टॉक टाइम ज्याजो सखला प्र ज्याचो दो छि ज्याजो सपल ख दिपा क्यागु जे
लक्ष्मी दिपाली पाखरच ख लस्कु सेना थो टेलिभिजन नेपा च्यानल ख गु नेपालवासी ज्याजो न्याचोन्दु ले सेल्फ स्टक टाइम ज्याजो त या पाहा थौ रविन्द्र शाक्य गुम टु ब्रदर्स नाम मसुम कलाकार ख वका या थौ करे चाहिँ थिथि नेवा जागरण मे या देशे छुको त यामा नेपाल देशे छु यामा रहेको ठ या जागरण मे तयार ज्याचोन्दु अब कन पखला ज्याचोन्दु छिदा हाक्न ज्याजो छ लस्कु सेना तना ठुतुनी जागरण में रेखा धाई दिला वो कथा मेना छिचा चोजना देगिदु तथ्य धाव खास गु आ छि नेपाल सरकार चाहिँ नो नक्सा तयार याता हजुर वो कथा छु किस्म मौद्र झला चाउदु ओके छि जलाखला दे विरोध न याता थन्न छि छन वो कथा विरोध जनौदु त वो झले छि त गेता ठो आ छिसा ठो वो कथा मे तयार जुकी मजु या वो किस्म चाहिँ इन्डिया गु छिटा व्यवहार याउ ख वो गेता छि त am pakai jenis ambil cuci dia dulu. Ambil lagi jenis nyewa moko. Wah gini nyewa cini paling mahal. Khas mahal. Oke jenis top channel nongka. Channel no ciu ciu admin berji ma India yo apa China yo ciu dia cina ciu cini mau gram ji maju. Wah admin berji ma mahal. Ada ciu tahu ciu ciu ini pasar dia ciu ciu ini ciu ini. Imda dokon bisa saya maju. Iu cu ini wah 门山知道要考，我学嘛，哎呦，一个什么个的，没就追上तयार जिरो होला या नेपाली तयार जिरो होला बाबा अब गथे कि आठो मेला खाया खट तो छिउ मे आ खास पसंद गा थै दिला अच्छा सब सुयो गुलाम न जुम जुगा थै तर ओ कथा आ मुजु साना गुलाम जुए खन्जर आ छा कि छ छौ स ठौन ख तर आ हाक्न साम सुमथन जुया हुन त थने सरकार गु किस्म पला छिमाओ या थने पे गु मन्त्री नेता त गु किस्म पला झ्याकमा ख लिचल ल्या होला वेकम द दसका नुगले च्वास थि कथा मेना जुला कि पक्का जी थो मला आ वे ख आ जिसा चाहिँ नि मे याबले चाहिँ नि था हसे न प्रोग्राम जी था से वो में फेक मलका इबे वे था फेक मलका इबे वे था गन छि प्रोग्राम इबे चाहिँ नि मला ओ मे फेगल धाइ अनि वे पुलिस त स्पिकर टसना बिला छ वेला के थन्छी छोजिया आठो एमसीसी विरोध धा या छुछु किस्म तो विरोध आसा अन पुलिस जुवा वे छ तछा वे अनि आठो मे हागल ला अन उ कठा वला तछना बिला छ ओ या वे वे या मी अन एथया वे ए गेरा जला खजिया मखनि गेरा जला खजिया मखनि गेरा छिनि छिएगा आ गेरा सा छि खाना मैलगा स था तखना आया मरेला ले न जि मैला जि हातना ले ला फकाला सिला लट ने मैला वला ओ छि उ जस के न खत को आ रेसल खनि जिन्दगी होलिस्टिक खाने छासा छिसा ठो जागरण उक्छ वेगा जो हिसाबमा तसका बाला खख त वो जागरण वेके पनि त दबाई या ज्याज न दबाई सरकार ठोगु कोटला चो खट्ने अब हेला इन्सान चाहिँ नि जुन जुन इन छिया गया इन्सान गया सु जिसा या छुमा जिना मको इबि अनया परिचालन ख पैसा जाचो ख दको इबि इमो गुलाम ज्या इमो इन्सान जन दया तो चुना तो दको या चो दु अले इन्सान इमो बिरु खलालो खया चाया जी मको इनो वे या लगी ला चाहिँ नि नका तुंगा तो रासा इनो कोन के यही अले वे लगी छ या मजु छ जनता चाहिँ नि दवा बिल रासा बाइ जा या म अवश्य भइ हो अले वो मे त ए लगी अन इमले पखेन भइन पार्टी जो कुर्ने ओ पार्टी वो भन्न छबे खले पार्टी त थौ न्यू मा थ ठायो लागि न जनता यो साथ कावी ठ ठाउले जनता पेउ र पिंकी खवेल खने अले इमो सरकार साथ छ चाहिँ नि पञ्चाया अथवा मैकी जया मा छ छ या मा वेल खनि त दुनी ठो भाषा धालो ख तर ठुकै लागि भाषा इला काइछ छ त थो छोले छिस गु लकडाउन इले थिथि मे तयार दुर्गा धै दिला हजुर हजुर आशा जागरण मेन देफु अच्छा न भजन न दुर्गा धै दिला ओ भजन चाहिँ गुप्टी मेख एक निजो तिन गादी लागि वा दाजु की जाता ता छिपी मुने भगवान बुद्धया शरणे वने सब छोडला वा दाजु की जा तता के पी भगवान बुद्धया शरणे वने जी जिगु धैगु छुन मधु चुनगु शरीर न थगु मखु सिनावने मानी सकले छिपी गथे ओयाजी अथे वने मानी ये फोटोको नुले थी कथा छौ भजन जागरण मे तो दुरे ठो कथा छिसा मिचो छौ दरे नापा ओ इले खास मिचोले सिमर छ त लिबलिबोले छिसा ओ मिचो न तस्का छि बालना बोला चुन सयावल ढामला ठो मिचो प्रति नुको कोसाका दिम या सु अरे ठुकेन छु
제가 제 비수 व्यक्ति पासा 비수 अथि लागि या थ थम सौ ख 뭐가 우대니 투게테니 엘라 뭐고 뭐라 जिथा ई सोया था सोया ओले जिउ माहौल सोया द दिमागे बनि ओले ससबिया मालिका ससो चे मालिका तैयो ए बनि गाले जी ए चोगा तले छि छुजुला गेजुला वो परिस्थिति सोया छ चुए परिस्थिति सोया छि थाले छौ गु दे छौ खोबी कवि कि छौ आँसु कवि हैन अरे खले के छ छिन अरे जी मुखा तर नि खौ खनि नि आ आउन छि आ थलदन जुल मलाई थै टाइममा चाहिँ नि आ म त जी छुया फुले जी छुया उले छेतना छुया नि कोता युट्युब ते या छ जसा फेसबुक ते या छ न म त छौ जागने या फैला त्यही हिसाबमा छ बजी अब छि गइले पनि सब चाहिँ याना ते या तर जो कोही मसँग सुना सो रिया बेल खनि येको ये ओ ये को मतलब ये सब छ छि यो मने जुजु खरा अरे दो दिन आ ओ चाहिँ नि छि सधैँ मे चाहिँ म र कुटमिनी सित ला दक्क मनो सित मछि लाखौं लाख मनो मरे आटकै या जुन चाहिँ मलाई अब हिसाबमा चाहिँ न छ बोले हाम्रो छ शान्ति सब मे मनो यिङके छ थैटा थेजिङ ल थेमले थेजिङ ल थेजु दालिया छिया बोलना छिया अगर कि डाय खप्याउले जैसे कि पिनी कंट्री पिन देशला ओ डायले वलाउन सिदो ओ ता सिदो अगर चाहिँ डा मरे पसे त लाख लुखु आउन सिदो एकैसो समाचार न होदो थोदे ठोखैरा छि छकलागा छौ ढामा छ थौकुले छिराना जुया छौ लकडाउन समस्या थै थै ठासे डेटु तर अध्यक्ष छि नापा छ संगीत क्वा झाइबले कथिका गुआ ठेबै सवाल भई संगीत जुइबले म्युजिक सिस्टम गु ठिके ड्रम ठिके अछि नापा ब्यान्ड दु गिटार हरेक किसिम न्यामा ओ केसो छे ठेबो खर्चा मलाई छे मा बस गेट हाब्या अच्छे माना चाहिँ कोही के प्रसारण भ्यू माना भ्यू के सिदा मलाई माना के न कोही प्रसारण भ्यू मलाई अहिले इमा थे खया मा ढाको चाहिँ इमा थे छु या माउ तलागी याउ आमी याउ न जो आमी के न मुजु का छि जगा या मा का छिमसो सबले उन्डा छ मा धरका नाप ताकी उके जिरो भने मुजु उके उला छि जगा या मा लाम त जुरे या मा बने छ आमी जता छ उके थेलाई मको छिपि मामुले लाई मको फन्छे कोठडेडु थान था त कोठडेडु अञ्जना या उके थुया मा पासिम पासा अने सती माना जिमि मेमे हालिले माना चालगा बिए के दक्क के मा दक्क के न दक्क कुन बिए माना जको यही उल्टो संगीत चाहिँ नुवा कोसा हिसाब ओइ बिन्दन छ हपा बिउ माना चाहिँ को छ माना ओ के न यो को हपा बिउ का यो हपा बिउ का पासिम वसना अबि दैनि मेला मे आइबे ओल ए ने ओ अझै मक्का मा ओल लागि वा बाबु वा तले ता जिमोर छान तले मा छ ला हु बाबु त छ छ्या माया छ द आफै भएका जिम्मा यो मोरका तले बाबु त छ्या माया या छ ला छ छ्या माया अबै का रविन्द्र अबै का त एकदमै मागा हपा बिउ को डनी नब तु बरस पिका नि हो न ओ 40 साल 39 साल खका उले साइले खका त अले वो टाइम में चाहिँ नि पास पे दको छे भई अले मे आली पैसे डापन ले पली मे न पैसे यही अले थमए उले न छया उले न थम छेउ खाने उले न थम छेउ सो छेउ छले खप्याउले आ जसै आ थिथि मे चोइ दिला थिथि मे छि प्यानो भइरंगला ओइले आ हालादि मे या ओइले स या आ छ चोइ दि मे या ओइले चोइ छिस गुली पाउ खंखा दिया आ गुल्टको जी आथन जु चाहिँ चोइ परफेक्ट ख रे गेजो अर्जु अरे ए परफेक्ट जेला गेजी मला आज सुके सेना कायो मखु सुके छुनो मखु मला आउ नापन अठे मखु आना थम मिना चेउख आ चेरो नापयो न दर अठे ता मला आ छोयो वर्ड मिस्टेक जोसा म सधैं स्कुल बिया जोंडु तर अठे अनसरे मजु मला त्यसले कि आना अठे ख ठिकै छु तदुले छोले आठ खाछि सोक्नी भाषा जुम त आछि खलाउ दे त छियो त द नेपामी हजुर त थ्योम थियो छि निम कलाकार त दुथ्याका छि हल्का दिगु दु हाका दिगु जुल अथवा रंगशाला न ठौ ठ्या छि नेवा जागरे इले वो इलेसको खकना दिला ठो वो अनि इले हाका जुल ठो मेउ रेस्पोन्स गे छ न वो ताइमे चाहिँ दसको उसाइ जो ख मला छि उले चाहिँ नि नेवा पे पिके आउन खजु नेवा छरि सपजि कोइ खया जोंडु अले वो टाइममा चाहिँ नि ताउल सुना मखो तर दाउले चाहिँ अनछपो बता नेवा छरि बियाउ मे देख दसा हाल दसा छि नेवा थ्री बता अझ याद अझ बालै त्यही त मने हुना चाहिँ नि अझै छे किन मसलेन थेया नु सिदा थेया नु जिगा थेला केन न इजि हुनि सा अरम चाहिँ र खनि याले हाल याल या न सेल खगा केले किने हो अपना केले किने हो जिमे अपना केले किने हो जिमे
kia thế sau đó lấy cái đấy khó lấy cái gì tiền ai kia ai ra là bán lấy ra bán cái kia nó ai ra là bán lấy ra thôi group à sẽ bán lấy cả group đấy một cái phải tham gia ở cái kia bây giờ thế thì kia mà không lấy cái nó dữ là lấy cái này mình em lấy ở đây là cái gì là kia đã số na bao chỉ bắt sang tôi là kia khó lấy vào anh đi làm nó khó mà là lấy đó khăn là cái ở mấy chú cả phải ai chú cả ale ji for me cheni le fevenza ya ka le fevenza za de lo ji ale ja ki bia ka ale be klona yana la ale ya le bende thai bende ya thete ya no la ju ni wa bende ni ji bende a ju la le anum le among da malo mola a ke chau bi ko chau ke te mo khu chau ja ke te mo khu a thi ja da sa ba la adama da da kon te phai mo khu su du sa lu mu kle le da kino lu mu kla ale ke su no wo lu mu kla bende lu mu kla mola lu mu ka do hanu ko le da ko pas mi ya le gwa ya ol ka da ko ya ale we yinga ble te no an ka he si ja si de ko ni si de ga ani ha ka bi ble no a hu khamla ga a hu ji khamla ga a da ta permission mo an chume ni a ki mo ka a jin tri sa chi nya sa a ka le so ma sa te de ko ji ju le ke mo do तारा थम के दो जिबिन मौनु अले ए खनले अब के थला सा दमले फनमे थाले थम मौदो ता ल अले छदा सा जि दे जि म जुमो ले अब ताउ न ताबले छका आगा सो ले छका आगा सो ताला आगा सो बति दजि वा रगम सा अले का थया के अले अन पुरा फेगा गलगा ओ आगो ले अन चाहिँ नि कहे काबी मौद थेगा जस मे चाहिँ छप्तु जुल सबले चाहिँ अरु छका हाका येले हना हाकले येकला तर आलु प्या मोनी अनेक वबी थेगा उले चाहिँ अन्तले पासमा तल के छप्तुका हा हेमाउ छ आगन सब दिमाग न मलि यो चीज अच्छा मी समय नमको छि पासे लागि छ यो ल फुची जाय न का आगे जी नाना गरना यो स्मशर वोलो मरु मला मरु जो पास छ न आज आज थिन पासन बालना जिउ खाउ जाइमे सिलिन्डर न खला दवाना बिए खटा एक बाला एक 10 बेर ल लासा छोजा आगो ला जिउ चीज वो उगेर गुल जान बिल्यो जिसु गा वो जान गुल बिल्यो मे दियो चाहिँ हालिमे छु न एक दुका जान तो चैना मगा आज हाला मगा संगीत त्याङ मगा वो हालिमे छु वो हालिमे यो जान दियो हालिमे छु जान दैका जी चाउ चीज का मेरो गुल जोस प्रिया माउला गुली सिरियस जी माउला वो हालिमे छु पखाउने यो मुरो जी चागा नि भगवान जाने मलाई तर ज चाउ चीज भका ए जस्तो छिटो आएको शब्द आएको सेवाडु होला त क्वेशन आयो याला जुले चाहिँ नि वो आत को नगा आत को न प्रोग्राम जुल लाछ यो चाहिँ नेवाले प्रोग्राम लाछ वो आका को वेडु होला तर म सजे जी धाउ छ वो आज आग्यो मको छिक मल मले ते मल संजे नि वो यासिङ के नि हालो चीज म खोरि हो जिउ भाषा छिक झिन नि बात छिक मल फै छ जी मल थाइ ज्यादै दिन के छ ए दो ठ्या दो फया मजिल छिबि छैन छ मजिल देहावा जी नि नि दिने छके मासला व हालो जुले पिने जुनजना पतिवा मे मुए मन्ट ओ मुए मन्ट छिना पाखन खलारो यागु जे थौ छिगु थौ जागरने मे पाखे छिको खौया सो तो अथवा जागरण मे पल्खले पछि पाखे निनि न जुइ छि ज्याजो मार्फत हाक्न पल्ख दिपाके आगु जे पास दिपाली बाख्रजका लस्कु सेनाजना थौ कलाकार टु ब्रदर्स या छम कलाकार रविन्द्र साकिना पखलालो ज्याजन्दु छिदा हाख्रजका लस्कु सेनाजना ठगु नाचा छि जागरण में योकै खप्या होला ल उकै में दंग नेपामी या कु रंगशाला जो घटना उन कना दिला वे में कनि जोते नेका दिदसा अजन छि सोकमी भाजु अजन रविन्द्र साके थाइम कलाकार थजामु खरगा मसे हजुर एकदम छुचा द नेपामी याक न हेद लिबात कि छिस सोइत केन गुत इलो लातले छिपी सुमक चोन मजु नेवा छिपी वाना चोन मजु इलो लातले छिपी सुमक चोन मजु
नेवा नेवा छिपी रुवाना चुन मजु द ने पामी याक न हेद नार जो कथे कमजु जाकिने माला झिगु थासे चिस अधिकार कमल टको येपुको मेला दिला ओकेला युको सुबादु ताथे टको छि नेवारे लागि झन चाकी को ठो तयार जु मे खसाना नेवाटो गु मेबिसे भजल लिपोको झन चाइ मेबस या ढंगा छु वर्षले पनि वा चाहे जु तर अझ न तिसिलाको जन्म पनि ढगा थाइ तो छि नेवाटेर छुराइदिले नेवा या जाउ या फु तर गे रासा नेवा त भाषा दासा दासा थबी थला ला थन नेवा या ख छिसा लासा छिसा वो चाखर चोइ दिउ नि हजुर हाल दिउ नि हजुर त वो अनुसार मोजल वो कठा चाहिँ गु दनिपि पुछ त नेवाट झला मचा लड्ने के त वे देजी पुस्तके चाहिँ नि नयाँ जिमे उली द चीज बि नयाँ भाषा जागरु बि म त ए बि मोर छो प्लाम धालो अनुवादम धालो मेम नयाँ हो न वो जुइ पार गा जुपा जुपा ए वी पालम्पा ने गते ओ अदेसे बजुला आ जित कोसा देसे छया जो अगर मोर जो आ वन गा जुपा ल खने वो छिरा जो छु वो ना जिल देगा ओला निर निर हेमेसला पचा जागरण धुमती पचा त खरा धुमती अयो मल्नी वाच्या ना खलाई नि सुस्त म त ए बि चुना छिथा छु नेवार जी दिगो जी दानु वका वो अरमको छि नेवा पुजे न थे छौ जे व छि फोटे नि ल पदिङ या मा छो पदिङ या मा छो छि छु पुजो के न उ फनगा फनामको फोटे ना के चुना जी त जी थे या ए यो जी छु यो छु वो छ्या नु ल्याउ बजना वो देखि मलाई फोन छु देखि फोनमा छ्या नु ल्याउ छ्या खा छु दन अडे जुलका वो जिया छ्या रुको व म त छौ मलाई चाहिँ पो मलाई चाहिँ ए जी थे नो थे अले म वो हिसाब म भविष्य योजना मलाई योजना अले वो यागा म मैला अले मेरो जी कार्यकर्ता धोसन अले ए छ थोडा गुले छिनु ल गो म त प्रतिदिन दशक दै अले त्यसै अले वो न जी चे न पटे थे या नो अजी या मल तो म या चाहिँ मगड अले कोरो ठोचै तस्का बालो खनहाल सायद आ छि पुचै पि उ नेवाटे स ओके झला चल्ला छ छि नेवा त अझ न छि झ्या फै अझ थान फै ओ खतै त छौतुनि छ संगीत छि जुया गु जुय छोले सुनाप मंगल बजारे छौ गु छि जीवने छौ लोमुखि मफि घटना जु लगा थाउ निन्दो गु छि आ छुदिन ह या छुवा ह छि वीरेन्द्र परिवार या चाहिँ छौ लुमन्ति जुल छिन गुद केन तर ऐसा न छि देशे छु वेकम द श्यापी या छु कारबाई जुइ मफि या छु दु ओ ठय थासे दयदु तर ऐश्वर लानी पाखे छि गु एल्बम या छु कि थो खटो नियन थौ खासका विषय बालकना दे अब गे रासा थो घटना गे लासा नापा चाहिँ छि यल वर्ष सब जाछ क जुडुका अले त वर्ष जाबो फ्रेजी ओ टाइममा चाहिँ नि यल वर्ष जितौ ल एरिया चाहिँ छब उले छौ आलम जेवा आलम छौ पिका मालिका कते आज म न आज आलम छौ बेना अले उगे याना या ढंगा चाहिँ आथोले छौ स्टल क्यामली रिया सम बिमा चाहिँ बिमु खैसा अंदर प्रकार चाहिँ सुर क्यामा खैसा अंदर प्रकार सुर क्या उगे लोर दिदु उगे लोर दिदु लास्ट जब उले सुर बिला आलु मेरे सुर तया अले अन चाहिँ फर्स्ट को छि मले अन छ फर्स्ट को छि बिलका फर्स्ट को बिलका न पा अंदर प्रकार म बजार बिलका अन बिउले चाहिँ नि छौ जी आलम छौ न्यू सङ तया दि प्राइस पिना जु खलि फास्ट दिन जाते गयो अरे पास पे तो को वाला पास पे उले में चाहिँ द वाला में को पास पे तो का न पास में ना थाओ ख पास में ना थाओ ख पास में ना जि थुला थु या आना या जु ख मला उले में चाहिँ अले मारने न छि यसले जेदा अन गाडी खै क्वाया जा जु कोन सिन जा सिन का जि कोन सिन जा सिन का अन क्वाले अले जि न्हनो बना आ जि पास पे देका छिमे अन हाके में अन त जि अन छौ जि जाया छौ जाया अले छिन हाके ने जि ला के मिके या हाके या तया अले कर ल जि मुन अले को द पिस पन का छै म खुनि पिस अले था ल अले जि म द अन थाना ब न छि अले हायो मोरो वो इले जी नि मुला अले ना जि भाबे पिया कते ला पाएन जि ला ए पाएन डिमोसन इसको लागि नि गरे पर्या एना खन लगा खनले चाहिँ म एक माने एक फला मला अले म के एक फला जि पात बिगा माने बिया जि ए ना के लगा ए ना के हम ल आजे म मुरि प्याम हो का सला ए द अले माने एक कला म ए खै ना बिसो बेम छैन ए ना बिल आइला जि एक अंक सोया अले डाङ गा गा अले जेमा या त तार बजे द
저 집에 저 오고 저 로밍기 버프 घटना ख 저 जिफै मुखरे या जिफै मुखगा अले अनले पछि त रिएक्सन दैन छोसी पासमी या थ थिति या थ ओ गेट हागतले ओ म 저 집자 돼요 저 아무 수다 말아 저 아니 임선이 저 수다가 수게 말아 저게 그거 컨셉 돼요 아마 야 퍼서 야 무슨 뭐야 주 문자가 뭐네 가 니 주사 야키비 뭐였어 뭐야 에야지 다는 뭐야 뭐 라이기 무슨 네 에로 테 말아 에므라 에야지 누누야니와 제나긴 त छेउ गुजारो तस्क बालाउ छि स्वयं ठोथारि न थथारि छोपते या बह मुजु कथा ओकता खजुल तदुनि आठौ ठासते अंगा छौ हिसाब मेउ ढा संगीते छि हुनु मेउ आछिस युट्युब मार्फत या फेसबुक के सुनु हुला खण्डो तर जि आ न गु झिगु दे आल्म छौ जाग्नु मेथे या प्यान मेउ जी तयना पिका या न छौ बिस्क कथा यार छु गोसा दुके रे दु पका दु वे जी वे त जि सोजा हाल नि जना चाकी नेपा दे या नेपा मि जना चाकी राबते थोनो ग्रुप मा वे स खलि ख पका एना या मा एमे गते उगे अर्थ दे म खमे गाउ एजिरु आ छौ जि छोजा नया कि जिउ नेपाल सम्बन्ध बारेका नापाची जिउ नेपाल सम्बन्ध माने मयानी सगना माने जम बिउ ओ टाइम ने जि सपो मे सो युदु होला वो जब माइना मबी टाइम सुका जी नेपामी छिपिनेवा नेवा हाजिनु नेपा देया नेपामी डाक्ट मा भा मा केनो देया सम्बन्ध यो जो सम्बन्ध छ लागि अरे वो ढंगा चाहिँ नि जुल नेपा ओ जिंगा नेपाल सम्बन्ध या त ओ या ढंगा न सपो ज्यान पिन्जुना जो पिन्जुना या त वो सपना छियो जी वो संदर सखा दा छ नि सना उसको उदय छ चाहिँ नि समयमा ना छ मेसो यो जुल वो नो जुल ओरा फिसल थियो टिभी गर्न प्यानो आसोन्टु अहेन्दो दिजे ऐसा जी देशी लागि न छम या फुची सुन या मा नापाते मतिना यो क्वे हाल चोल मला ओ चाहिँ चिने चाहिँ जुल पछा मतिना पछा त्यो बोल जाने जुल आ पछा चाहिँ नि ए नो उना बोल सी पछा ए जिना छौ जिम्मेवार दु देश पखे जिम्मेवार दु जिया फु छु मे छिया फु मको बे छम चया सब हाला मोन्टा नेका देन गथे कि दे छौ था गथे कि छिसा छु इन ह झिगु दे र अपिका न त खलारन कि ओके गुकिस पछि र ग्वाली बोल आइ लागि उख नेवाले ठकिसम मथिरा यावली चाहिँ योको ग्वाली उ खन्दै थैथि मेजला भत ग्वाली कम रगा धारो न्यन्डु ताते छिटले ठोक थै मे पिका लागि गुल्टुको ठाकुले मुख दल दताउ हिसाबमा कानी अले छिउ देश यो लागि अथवा छिउ जागरण लागि चाहिँ नि छिउ छुन यो लागि यता आशा अप मोडे कोसा न मन कोसा नि मन कोसा नि एकै कोसाका मनस एकै ग्वाल दुका नापा वा जी चाहिँ नि वा मेजर पो आलन पके मंगले उले न चाहिँ नि मे मिट्ने मे हाकल लागि कहे न्या बे मरो अले न झिने वा छिपिने वा नेवा जिन ढाउ मे हाकल किला कहे लागि थेगी मारा मार ताछि नेवा चाहिँ झनचा तर गे अस त चाहिँ रसिजे मर्या छ न मको दु दथा दु मरु ल्याका अन्त या अन्त चाहिँ कमेस नाम त या मफका कोसा म कोसा आउ झिगुरे यमले न म तस्क मन कोसा त कोसा मन कोसा त स्या यो तर अन्त चाहिँ मुंका चाहिँ छदि यम दे मनो न छि रसि दैने वो छिके चाहिँ बालम जिसे हमरा मरु खावका जिसेले तुने छब आछि सब कलाकार जो कथा धाखो छ नेपाल भाषा छि नापानी जुया जो इले या नेवामे आवे गु हुपाले नेवा खेलेन तब कथा हुपा छि त गे चलेछ थौ हुपाला वेमाउन पक्का खत तर के झासा थौगुने चाहिँ नि मे हाली पिनी देवा मे हाली जो जी खौ चीज का देवा बिजल जाई नि देवा बिजल नि वो जिनेवा तासा थनेवा तारा छारा परे जो होला स्वे थ लाज वो छु स्वे नि थ लाज वो छु जो सम सिमला मखो नि तर भाषा छि सुन मौना निले दर्शक कथा मासा स्वे लाज वो छु वे मुलेको फरथाबा गम थाबा ब्राह्म छयम लासिन म त्यहाँ लात्नी न स्क्रिप्ट न छुदु वने अले ए नेबारे बे एला आछौ छुरा त मन चाहिँ भति नेबारे भति छौ बन दुकी छिपी नेवा प्लामी बस्ती बे मौज नि ख हामी छिपी अरे भाषा छे नानी उठाए फोठाए अंग भाठो अंग भाठा छिपी अञ्चनी खला आनो छिपी ला इम्प्रुभ जाओ दुनी ख ओ केन माल देउका मुझे किनी ये यो प्लाङ थाहा मलाई त्यो भाटा प्लाङ यो बाला ओ थाहा बालाको जहाँ बागा केन जिउनी ओ भाटा अंग भागा भोर है ओ पेन ना था
뚱지 삐삐삐사 못하고 삐뚱 토니 톡서 थैरासे देदु छ नाचा सिसागु खल्या छले संगीत लिसे भचा तापा ख गरके छि न छम साके साके कुल पुत्र रगा धैदिला ओखरा खया खता तरदुनी पछि नेवाट ओके मध्ये साकेतन छुकठा चाहिँ भचा थिगु भवन बुदे गुरुप नप्रबलापे यो कहे छि भवन बुदे नभयो कथा साके कुल पुत्र गु कथा है व साना छियो भवन बुदे माने पि या साकेत था ओ चाहिँ मन झन्छन चिरो जो आउनु उगु भवन बुदे नाली पि भवन बुदे जुइपि लिलु जुइपि न ओ कथा चाहिँ न्हन्छको व भवन बुदे प्रति वो खण्डेक जुइ लिनु कथा मन चाहिँ झन्छन चिरो जो आउनु ओ कथा मन सफा जुइ मफ्ता मनु यचक जुइ मफ्ता ओ छा जो खले सब आम गेल लासा जिउ मने हिसाब का आ ब्यारे वनी गुम्बा वनी देगु वनी गेट के अन वोटले जक्का अन वनी वोटले मखो अन मौनो मे बा भौरी वया मखो मे तपाईंगे बा भौरी वया मखो अन गुनु चाहिँ अन खाफा छि भन्ने सँग खना जोंदै न्हरगा छु नि होला या नि आगन सबै दुगा जितु जिल्ला पुग्छन् जिउला समाज समाज या माग मुआले समाज या माग मुआले जिल्ला पुग्छन् जिउला न सुना म हन्छ लाख पुग्छन् जिउला मजे हो समाज या माने अन भगवान तरहर दो अब उसको चेरा अन अछि गुरु अन दो ना दो उदा छिरा एक चेतना जी माउ थासे इंदो अयो भावने मरो ए कोनी बिहे मरो तपाईंगे ढाजी न कोनी बिहे मरो तको छौ केनी लागि जो केनी लागि देखा लागि के भने अले अन भने छिम जिम क्या थे त जिम भौन ए त थे ल अरे म चाहिँ नि वो खलै छु होला अले थ निनि एक त निनि मरो एक चीज निनि मखो अले अन वना वे छेन लागि न वे जन ता तो या ठो छौ ठो छिठाइ ठो नेवाट था या भवानबुरी लिलु जु कथा या भवानबुरी ख नाला काइपि ख तर अठे खसा खण्डेको जु खण्डबुरी जु खप्या होला तर ठोया छुले छेगु जला खला दे पाहे ता खसगु भारत गो हरेक किसिम छिरा कोटली या ठोया छुले भगवान बुद्ध इम्ठा जन्मे जो टगा थिथि प्रचार नै हुन्छ नपटप इम्ठा नक्कली लुम्बिन तयार छि होला छिठो विशेष छम मेचोइम छम साके कुलपुत्र या हरेक किसिम छिस मेचोइ कले ठयु किसिम खसवाका छु अरे खस भाषा मे देखा दियो या नेवा भाषा देखा दियो छु अरे दुलाकी या देखि बिचार हो के मनेला दु मनेला दु मे चाचो जिया वो पच्चा पेनिङ जतो ख ओ पच्चा पेनिङ जतो ख मे आज कोरोना थियो जु हिसाबमा वो हिसाबमा वेना ल अले अहन छियो आ छिसो छुछु राउ पनि छुछु खना मसो एमसीसी दाइ छु नेपाल छुछु धालो वया म यो थे दाउ जो बारे खना बाग मुठु तर एहा तक न त जे छु राछ अयो यो जिमा देशमा भिजिन जाया मै ल ख ओलागी छि छवा त कोन जेबा लेबल त छरि त जिम ल देश लागि छ छरि जिम ल अय हिसाबमा चातो जिया वो बच्चा जुन लाउ खोज ख आ वो छिलुन लाउडा छु जे आरे लागि छु लुन लागा छ तर छु जा तालामा वो मनत न छ न आछि छम कलाकार मेमो कलाकार छ हना कथा छ समान कथा दयदु ओ निजो ति मे छि सु कलाकार छ हना कथा छ समान कथा छि सम कलाकार छि सा हाल दिला छ जी नापा का फर्स्ट टाइम के 30 वर्ष नि हो यो खगा मल उले जी मे अपवा बन्ने हो हाल बिला चाहिँ नि छप मे दक्षिण काली बने थापजी सब जो ओ सब अछि रामप्रसाद मानन्दर जु बखे नि या दो ल जो नि जो देख ओ छ जा दक्षिण काली बनेलीमा मिसा मिजो पासा मिखा मिखा मिता चोना पुलु पालु खसा दक्षिण काली बनेलीमा मिसा मिजो पासा मिखा मिखा मिता चोना पुलु पालु खसा आगु थो यही पुगा छिसा कलाकारी पाखे कलाकारिता छ समान खर्च हाल दिल ओकेलाई गु सुबा देसे छुना छिना प अपला खजुला छि देनी थि नेवा मेनी थि छौ जागरे नि थि गु छिसा थिथि खकना दिला ओकेलाई गु सुबा देसे छुना छितो नेपाल च्यानल टेलिभिजन पाखे छितो छौ चिचरो मतनाया चि छौ दल पगता देसे छुना चिन धोगा एको सुबा हजुर यो सुबा छितो गु इ बिया दिला थाने छाइ दिला आपलामा सुबा छि सांगीतिक ख अझ तब्यजिमा अझ बालामा थै मनत न छितो एको सुबा दु आ छि नेपाल च्यानल जन द हन्तको या छुन मने खते बिउ नि एको सुबा दु यो छनु छि नेपाल च्यानल जको उत्तर प्रदेश जिमा त्यो वे मन कामना से जुजुलपा सुबा थौया कलाकार ख टु ब्रदर्स नाम नापा लोको हाउ छ ब्यान्ड ख ओकेम छम कलाकार
रविन्द्र साक्य नापा खलाबला जुल वेकया थौंग्र ढाकस नापा गु मतने म्यालिउ ख थौंग्र झौ जागरण छि नेवात थामा छि नेपामी थामा ढाको स मने बोलौ भाव दु ओ कथा वे भाव कथा वेकले थिथि मेचोइ दिदु नापा वे खना प स्वाका छि थौ आपला खलाबला जुल गु वे कथा युकु सुबाली से छेचना सोचना देवी हने बपि सकल भाजमे जुदा आपला सुबाय देसे छना सदा नेपाल च्यानल सोइचना दिस सोइदिस माया मतनाति ब हबा बिया दिस जिपि सकल पुजाय त उजना बिया दिस लेसे चिकपिस नेपाल च्यानल गु सिम टिभी गु डिस होमेला सोइदि फै फै लेसे युट्युब न सोइदि फै नाप्र फेसबुक न चिकपिस खंगा दि फै अले एप्पल कंपनी या ओकेना चिप्स गु थिथि मोबाइल ओ कता सोइदि फै थोइदा से थौदा बा सुबा